أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من مسكتوغا سلسلة كوريا جندا درستك مي كم أنغارا دوهيجي أري مغرنا ما دفعوغا كيرت قرآنا قلون هوري إكيك إلم توغا مچ بلالا حقيقتوغا باي فهر أرغمين إكي كنكما هوري كم سركا ميدو كندوغين داغو إباديمام نميما أرغمين كودا دوس كولاكا ميدو كندوغين كولاست ديوما فوغا أنكاوس ميري مفشني أرغمين أمي فهم واحكا دكا فواني كيرت قرآنوغي إكي سورتوغي مايكما ماتيريكما بهي غوتون إغوتون أرغمين مهار بدالا فواني سورة الأنفال به قطن أما فهم أقوم وهك ذكره أقوم دنوا فوان سورة الأنفال سورة التوبة يا ميد سورة مي هنغورا ماجه إكي حكم تكا به قطن باوالي فاوا ده سورة إكترين أنفال سورة باوالي فاواني بدر هنغورا ما هنغما غوليك ega mane ki hangurama ta fashigen dia tanahen bawale fawani hangurama gina hukum take ega kuriga bawale fa nuwati khasako hangurama ge sabun libigen da ganima mudala adiwesmi fada bay kankama gunun huri gotuga envima kurira gulmen wani kamuga macha alwalaf maikama maturi kamuga macha balala gulmen ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮುಗ ತೆರೆಗ ಕುರಿಸುರೆ ಬೊಣೆ ಫವಾನೆ ನೋತ ಇಶಾರಾ ಕೊಲ್ಲಮು ಮಿ ಅನ್ನನಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಫುಳೆಗ ಹಿಮೆನೆ ಕೀರ್ತು ಕುರ್ಆನುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ದಿಗು ಹೈಸೂರೆ ಕಿಯವ ಫಿಕಮ ವಾನ್ ನೋತ ಹೈಸೂರೆ ಉಂಗೆನಿ ಏಗವಾ ಎಚ್ಚೆ ದೆನೆಗೆಂ ಫಿಕಮ ವಾನಮ ಎಮಿ ಹಕಿ ಇಲುಂ ವೆರಿ ಏಯಿ ಬಕರಾ ಸೂರತ ಆಲ ಇಮ್ರಾನ್ ಸೂರತ ನಿಸಾ ಸೂರತ أدي مائدة سورة النعم سورة أعراف سورة دم بيكلم بروي لفوا غوتوغا أنفال سورة توبة سورة إكيغا إدي سورة إي حفظنا سورة كي أنا بيكلم دكتور ودا غنوا غوتوغا يونس سورة إي حفظنا سورة كودا خلاف علم مدوغا وفدي فواني سوبكي أنفال سورة كي ما ديغو سورة النو إحنا بس أنفال سورة توبة سورة دمدوغا باسم ذكر قريفا نواتي إدي سورة السورة غوتوغا باي بيكالون غنوفون كنا أول دنيا فدان هجران ديوانا هرو بدر هنغورا ما هنغما غوليجين أنفال سورة باوالي فاوني توبة سورة باوالي فاوني بس هنغورا ما بيغوتون كم غاويس توبة سورة باوالي فاوني هجران نوانا هرو تبوك هنغورا ما غوليجين එහෙම ගයක් ගන්නක ඒ දෙමෙදුගා හැබ්වරකන් අහරෝ හිඟාෆා එබවේ ඒව තෆාතු දෙ හාලතෙග්ගා එහෙන්නම සංගුරාමාගේ හුකුම්තකා බේ ගොතුන් මේ දෙ සූර වෙස් බාවලේ ෆමිවනි අම්ෆල් සූරතුගා හිමෙනේ හයිදියා ෆස් ආයන් අල්ගොන්ඩ වානි කුරිරේ කොම්ම සරකා අම්ෆල් සූරතුගේ මච්චන් අලියලුවාලා වාහක දක්කා දාෆා أنفال سورة عاصفة حكم توجه تريجا نوت أنفال سورة أقول منا لبعد فرتما مسجكي أقول منا نفس تجه الله سبحانه وتعالى خلاص ركورن هنغرام فدا بدو كمكا كوريمت لارو كندي توجه كوريمت نوت هتيار توجه كوريمت أقول منا نفس تنهفان نكتومه كوريجا أقول من دينغن نعه بجه إخلاص ركما الله وكيل كورن أدينا سبحانه وتعالى هدوتون كم مدد أنان هنونيا لشكر تكين إكولوالا هتيار تكين جماعكم هنغورام كوريدا أدي نصر وس هودي دانه إهنما وس
e nasuru fahuga saga womena miharu fahuge tarihu toga hingafawa gina hanguramata ki eki jamaatan islami jamaatan evve aduvunna kafirunna idikolan hangurama kurma fahu libe nasra ekuga den ebamiunge meduga fesheni ahuliya hangurame e jamain ane jamaata ebbe ko anebbe ka den hangurama kuran fashani verikama bara modala sharafuge dahiwetikan hiptere badigen gos faharuga wedan hangurama kuran fashani ikhlas tari kama Allah subhanahu wa ta'ala kalima fulu matweri kurmattaka kamuga wes namas akhiru gummanna fennani mifada huriha tantani gamiyadu ahliya hangurame feshi islami de jamaato ge demeduga hangurama kuramundata mi kiha bodu hitame to kiha bodu kamet hemwegin anfal suratu Allah subhanahu wa ta'ala furatam wes hangurama ge sawbun libe mudala begotunga wahi kore yasalunaka anil anfal ebamion kaleg fana sual qur'ane no sual dannawani anfal nuwata ghanima mudala begot ehima insana ge nafsaki mudala mansiba jahan ede nafsaka vati furtama ekaman insana tarbiyatu mi kurawwan efo mi suratu gogumannan handuma ko devvani nasren nulibene adadu ginawegen nasren nulibene hatiyaru ginawegen nasru libeni Allah subhanahu wa ta'ala nasru devwagen emima ekam mes agumenna bayan ko devwa fa Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatu ga wahi qura falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum kalege fana adi sahabi bekalunna nune badur hangurama ga bimange alale munu makka ge mushrikun ge bodati zaimunta bimmacha gatul kolla wattala fe evaniki Allah subhanahu wa ta'ala ge madadun ila subhanahu wa ta'ala minwar kurvigote wama ramaita idh ramait walakin Allah rama kalege fane nune ebami hunna ei duni dandika mugavies nuwata adi ebami hunge munutaka velijessun kamugavies kalege fane nune hagigatuga e taketiga asaru ebami hunna hamya foru kuri farataki ei Allah ikan Allah subhanahu wa ta'ala hingawani konkama kattakata walakin Allah rama waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasana Allah subhanahu wa ta'ala egote ikan kurevi mu'min artakun hewegem wa imtihanu kuramattake Allah subhanahu wa ta'ala dunya mati galgon men imtihanu kuravane abadus degotun kore goten algon menna hayatu ko kurimati wan ei hewgoy rangalogoy nuwata dera kaman algon na fenna dera goy en komme kam meduri korvani is mu'min alaga hayatu ga enaya imtihanu kurimat korum gotun dera kam kurimat korvani ena den kiha warakatto ketteri wani bellew mattaka rangalu kam meduri korvani kiha warakatto ena shukuru weri wani bellew mattaka ehm rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hon aswa mashhur hadise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani mu'min alaya hewkan hotte ena ashe kamuge hewkan huri mu'min alaya nuniya mikamen nete kivegen idha asabatuhu sarra shakara fakana khayran lah ena hewkamen ufawa kame meduri wejjiya ene kama shukuru weribe ei ene hore heyo kamek fa in asabatu sharra sabara fakana khayran lah ene dera hingamano je nikameti kame dera kame kurmati wejjiya ena ketteribe ei ene hore heyo kamek e for rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani mu'min alaya menwi ifadan nuwe mu'min alaya mul hayatu ko dimamani weshem bima asluga rangalo goy de rakama fewnas adi rangalo kama fewnas en kumme kama ki ene daruma algumen benum wani dunyawi hayatu ga daruma aslu daruma algumen na manfa'i quran algumen madama mahshar ga madana kawwala gendani ham emmech
أي أقول من كفا وعمل ما دام قيام الدوهم أقول من وزن قراني هم إمتشن أي أقول من عمل منو يقول من النك سلامة أي عمل أقول من اللبادة تكي هم إمتشن أي دارما هي عمل كم فانما نبى عمل كم فانما عذاب نو تفافا هم بما أقول من الله سبحانه وتعالى بيفهر نصر دفوان بيفهر امتحان كرمة كرفان يا خلافة ما نكي مصيبات كرمة كرفان إيجي أنا دوس جهيجين هارو هجران تيمبنا هارو هنگا ديا أهدو هنگرام مصيبة بدو وجن ديا دوا هنگي تبى فون هنگودا غنوان أهدو کے دوا ہوگے مصیبات کی رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ہپڑوں ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರಂತ ಒಮ್ಮೆ ಮೂಮಿನು ಅಳುತಕೊಂಗೆ ಹಿತ್ತಕಂ ವಸ್ಫಿಲಾಗೆ ನುದಾಫದ ಹಿದ್ದತಿ ದುವಹೆ ಖುದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ತೌಹೀರ್ ಹಶಕಳು ಲೇ ಹೊರಗೆಂದಿಯ ದುವಹೆ ekale fanuge de feera deppulu bindi istarifulu falagen gos kashimatin bay halakogen dia hiddati duwahengi ehmima Allah subhanahu wa ta'ala mifada huriha duwahe not huriha ka medori korwani algon men imtihanu korew mattaka komme kas Allah subhanahu wa ta'ala mi suratuga algon menna bayan korwa fawa kanta toge tereng anek kamaki algon men hanguramiya nikunna iruga emme furatama sharu korwegin asfa wani mu'minunna aduvunna kurimatila iru diha guna ituru kamuga vies abami hunna kurimatlum wajibu ege mane ki algon men geteren muslimun geteren enhas mihun lashkaruga tibikama vanama aduvunge lashkaruga dihahas mihun tibikama vanama ves kurimatlanje evur ituru vejjeya iduna libigemve hangurama noko fahatajje en nuni eruga iduna nove egota furatama bawa levigen ennamas mistonge iman terikam balikashive mistakunge diimverikama taqwa verikan univegen diyama Allah subhanahu wa ta'ala ummata luiko devvevi deguna tibikama vanama hangurama kuram majbur wagot mane ki enhas muslim mujahidunna kafirunge dehas mihunna kurimatlum wajibuan evvure ituru vejje kamavvanama wajibe nuwan mane ki fasdinun uddavegen dan e kolgon kurire dannawalin hame egotan Allah subhanahu wa ta'ala bi suratuga kanda aluwa fe wani hangurama ge maidanuga moonu amburala diyun ei bodu faafe goten rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fani hala qurani fas hay faafa ge terega at-tawalli yawm az-zahf hangurama ge maidanuga aduvunna kurimatla fa wanikon maidanu moonu amburala maki bodu faafe haram wegen wa kame الله سبحانه وتعالى آياتك ميانغواني يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون تبامهم بيكمهن هنغراما جمادان وكرمت لاف كمفانما ثابت واش أدي الله ذكر كرون تبامهم جينا كراش إرو الله سبحانه وتعالى تبامهن كاميابو ديو فانت هم فدان هنغراما نكون لشكر توجه kibaga hunnan je waram muhimmu sifen henams am gotegga islami mujtamaga hunnan je sifaye mi suratuga bayan qurba fa on kun denne fadan jihad kurmatla muslimunga lashkaruta tarbiyat kurumattaka bawale fawa suratemmi anfal surataki egon dennewin agon menge sahabi bekalunga duwasorum feshigin islami lashkaruta rukurwa leve iru nuwata ebami hangurame tayyar kurave iru ebami hunna anfal sure ivvevun ei zaman sure amal kuramun anna sunnateke umar gefanu ge duwaswaruga ekale gefanu lashkara
mi sure kiyawa bidal sobaki suratuga bayan kurwa fani hivwaru libigatumaa ikhlas teriyuma Allah wakil kurma himme kurma minne kurmage macca kandali fawa hukum take kamawat ya Allah subhanahu wa ta'ala wa atiyu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin e imam ve jamis kunne Allah subhanahu wa ta'ala jihadan nikunna faratka miyangawani Allah sha'ila wa rasulaya tiyabami kiyaman terikan ada kurash tiyabami hun ebbe ko anebbe ka debaswe ararum ve nugannas erum tiyabami hun babawe wakiwe tiyabami ge baru fida hingadan nikometwegen hingadan inna Allah ma'as sabirin Allah wadigem wani ketterinna ekuge hame gota mi suratuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurwa fawe qawmege halatu nota bayge halatu ebayako amilleyan ebami hunge attakun kan haqiqatuga badalu kon nuwata halakuran ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم الله سبحانه وتعالى بيان كرفني الله كي بيكميهم اتبي نيومتون اباميهم دركو بدل كرفان فرات النون حتى يغيروا ما بأنفسهم اباميهم أمل اباميهم اللي بفاوا نيومن اباميهم غيتكم بدل كف مدان مانك الله سبحانه وتعالى امتك جماعتك قومك نعمه لذواف كما فانما اباميهم نعمه الشكر لامتيغا دمتي بها عندك الله سبحانه وتعالى ابيغ كبان نعمه نوفل لوان نعمه نوفل لويجت كشور එකන් එහිගේ අල්ගොන් මෙන්ගේ ඇත්තකුන් ලිබිගෙන් කන්තෝගේ ජසා එගේ ගොතුක Allah subhanahu wa ta'ala kurvani la in shakartum la azidannakum tiyabami shukuru weriwana matiman ilahu iturko devwa hushi wala in kafartum inna adhabi la shadid tiyabami kufuru weri wejnama uridi gemfikama wana ma shukuru weri nuwejnama timan ilahu ge adhabaki ei gadafada wegemwa adhabi hame gota mi suratu Allah subhanahu wa ta'ala hangurame tayyarwan angawafan hivvara minnata ekuga ballawa mi ayatuga mi angawa engyoma wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun kafarunna kuriyara devi nasuru libidane kama hinu kurash manike ebami hunna muslimunga macha kuri hodidane kama hinu kurash ebami hunna ka ekamaka kuradana wegenne nuwane kivejja muslimu midenne mi gotuge matiga hangurame kurimat laf kam avana ehme angani wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum tebamihum hangurame rangala tayyar wash tebamuna kuladana kan libifawa minwarakum ege terega astauga kaida ala tayyar kurum fada no hangurame benumwa hatiyar hoda training libigane ekama tayyar wa shay Allahu ge aduvun birugannawa ebamihu nikmati korew mattake hame gota mi suratuga Allah subhanahu wa ta'ala agomenna angawa fawani baduruge evvumuge sawbun badur hangurama ge saw mu'minuge hitta ekurewegen diekama itura ege terega tibe frengeroda gannawane madina ga tibe hazrat wangaya aus wangage ansariya bekarunna adi makka wadaagenne bi hijra korebi muhajirunna ebekalunge nasli nuwata qabila ge tafatukamuge nutanawaskan itura kudawegen dia mi hangurama ga emmen ekiga hangurama kurmuge natija gotu hame gota mi hangurama ga algon menna bayan wegen dia ekkamaki baduru hangurama fawga mi sure bawa lavagin hangurama ga asirun gotuga hife mi hunna meduga muamala quran khassako hangurama ga nota hangurama sharo kurewegen dieta puri kolu
تبقى مسيرتك أدو السوان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بيكلنا مشورة كرفي إيرو مي حكم باوي نلبا كونغو تكتو عمل قراني هنغورا ماغا هفونو أسير النامدوغا اكترين أبو بكر غفان فدا بيبي كدون خيال دبي إبامي غاتون أجن أتولو مفهو إيه بدلين أتولو مفهو إبامي ميني وانكورا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبس برا بلفون غوتك إنما عمر غفانو ودال وني إكلي غفانا أدي إكلي غفانو غي خيال فلوغاتي بيكلون ودال وني إهوريها إمنجي كندورا تكون بو وكل سجين ميكان كوران هم مرانغالي بس تيمان كالي غفانو نيكوم تيمان كالي غفانو غي إبفا ميسمي هن تيمان كالي غفانو كاتي لفاني أبو بكر غفانو نيكوم ودا كالي غفانو غي غاتي ماغا مي هن إهنغوس كوم بيكادا كوس إبيكادا غاتي ماغا من إبا مي هن ديكو متكاي تيمان منغي هيتوغا الله ಗೆ ಅದುವ್ವನ್ನ ಮೆದುಗ ಕುಡವೆಸ್ ರಹಮೆ ನೆಕ್ಕ ಹಗೀಗತಕಿ ಲೊಬೆತ ಖುನ್ನೆ ಹಂಗುರಾಮೆ ನಿಕುತಿ ಫಿರುಮಂತು ಮಜಲಕತ್ತು ಹಂಗುರಾಮೆ ನಿಕುತಿ ಅತು ಜಹಿಜ್ಜೆ ಮೀಯಕು ಕತಿನ ಎನ್ನಮಸ್ ಅಸೀರುಂ ಗೊತುಗ ವೆಗೆನ್ ದಿಯೈ ಎಮಿಹುಂ ಬೇನೊಂವಿ ಗೊತೆ ನುಂಗೈ ಎನ್ನಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬುರವೆ ಲೆವ್ವಿ එබෑ මිහුන්ගේ කිබෑන් අගුණෙන්ගේ උමෆහුග අගුගෙන මීහක මිනිවන් කන්දේ නොත දූ කොල්ලන් නොත එබෑ මිහුන්ගේ තෙරෙන් ලියන් කියෙන් දන්න මිහුන් සහාබී බේකලුන්ගේ දරින්න නොත ලියන් කියෙන් නොදන්න මිහුන්න ඒග තෙරෙන් දිහ මීහක ලියන් කියෙන් උගන්න දිනු එයි එන මිනිවම් වමුගේ ෂරුතෙක් ගොතු එහෙනමස් عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم غريها وداغن ابو بكر غفانا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دبيكلون كيرت قربن تبي e manzaru deke wadagen umar gafan sual koravani konkama kayot to etiyaga dekalun kirit koravani timan kale gafana vidalo de basha timan kale gafan wes tiyaga dekalunna baaverive levvu mattaka umar gafana denneveni miyadu allah gadutun azaben anama timan dekalum wes aki rasul sallallahu alaihi wasallam abu bakr gafan wes halaku gen dihi salam fihi kale gafano ge visnu muga tibbe be kalun if rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis koravani mi aye fastolas hevwana aye baba levijje timan kale gafano ge macha ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم نبي بكلكن حقوقن واكم نون هنغورا ماغا أسيرون غتوغا بيكو هفويج كما فانا إبامي هنگي لي بمچن أهروالو نونغوتي تيبامي هم بينهم وني دنيا الله بينهم بودي گنوني تيبامي هن آخر الدفومه ei ebamihun salame vumattaka agodekkun kamugaves elibuni duniyawi gotun ecce adi bayaka unganna dinun kamugaves eves duniyawi gotun manfae em allah subhanahu wa taala waruga denge omemmi ayatu gam yangawani turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah yabamihum bainum wani duniyege tanawaskama duniyege zinat terikame allah ediwadi gannawani akhir libme wallahu azizun hakim الله سبحانه وتعالى عزت تري وانت ادي حكيم وانت اله لولا كتاب من الله سبق الله غدتغا ميگه كوري ميگوتم ميكن هنگانه كما ليوفا نوانما عذاب نفنو مكندلفا نوانما لمسكم فيما اخذتم منه عذاب عظيم بودوگم وا عذابك اتيبامي هنا එකමට්ටක මියදු කුරිමත්ලාංච හොනි එමෙම ආස්ෆවේ කිරිත කුර්ආනුගේ වරක් ගින හුකුම් තකේ උමර් රදියල්ලාහු අන්හුගේ
khiyal fula egota bawa levifa wakam bay bekalun gunu bawa tiris nuwa waraka hukum umar radiyallahu anhu ge khiyal fula no te kale fan ummid kurawwa gota egota allah subhanahu wa taala bawa levifa wakam emima mi hukum funu gommen engen dani allah subhanahu wa taala ay arhamur rahimin kamugawies ilah subhanahu wa taala ya ilahu ge dina ilahu ge nabiyya ya ilahu ge altakunna mu'min altakunna adama terikam faadoko nikunna faraitaka meduga ilah subhanahu wa taala ge gadafada inzaro eboik mi suren allah subhanahu wa taala nimmawa labwaf miwani jihad kuruma hijra kuruma allah ga mawga heda kuruma allah ga dina nasuru riuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nasuru riuma angamu adi egotan ekan nukofika mavvanama agol men bimmatiga boduwegemba fitune fatura beekamuga vegin hinga adane kamuge inzaro devvom efo feshige miannani surat al-baraa nota surat tauba nota surat al-fadhiha gunave gotun tauba surata gag gandakan asharwara kannan deifave suratuge eki sifataka nisbe korevige ennamas mashhuru ennamaki surat tauba nota surat baraa nota surat al-fadhiha fadhiha ge muradaki munafiqun fadhiha korevunu surate gotuga mi sure vefawani kurma gol denne fadan tabuk hanguramaga baverivi munafiqunge makarwari kama ebami hunge nuniyel luma mikankan allah subhanahu wa taala faala koreve surate gotuga mi sure lavwafan awdu kuriga wes surata feshuma niuma behi gotum waka dekkiru dannawa afwan tauba sura nota surat baraa mi surat feshetanu ga agumenna bismi fennan nonnani ay jibril alayhi salam mi suratagen wadagen nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hangurame nikume wadagen uluwanikon ehmegen ilumwerin vidalwani kandige miya macca baawale vunu surateke ehmbima suratuga efeshigen anna wahakaya bismillahir rahmanir rahim nuguleti ekalefanu wadagen furtamawes fattawani bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mushrikun getere ahude koggen tibe ahada khilaf wegen qadar weriwi mihunge kibam bariya wegemwe emima efada engeo maka gulige bismi nuhimene gotuga wani ehm algol mem misalaka tauba suratun fashakam wanya a'udhu billahi minash shaitanir rajim kyuma foga bara'atun min Allah wa rasulihi egota fashan kuriya gendan en nama suratuge medutere algol men ehen kiyo men algol men fashakam wanama a'udha bismi algol menna kidan en surataka efada enemas fashairuga bismi kiyo menne bi suratuga Allah subhanahu wa ta'ala warugada enge untake angafani kiyitu qur'anuge suratege ayetta e ayettoge bahuruya basmaga adi enge untaka balaruga mi emme warugada enge untan asfawa sure mi surataki emme fahukologa baawale bunu so da ko denne fadan hijran nuwana har tabuk hangurama nimuma nota nimigen ekalefan wadagen muge magumati ga not hangurama ge terega mi suratuge ayata baawale vem feshijje ehmima mi surataki gaggana ka ekale fanu avahara wadagen muge dolo aharen ha duha karifa waniko baawale vun surat mi suratuga kande aligen mushrikunge no bakama abamunge macha abamunge kiban rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya allah subhanahu wa taala bariya wodigem wakam mi bayan ko rawwa fani hama fadan
الله سبحانه وتعالى حدوتون يولان كورويجين إدني مشركون نكي أبامي هنگه عداوة تريكا مرتكا أبامي هنا دور هليبه أدي أبامي هنگه عداوة تريكا مرتكا عداوة تريكا فارو كورنجه بيجي غوتوغا أنا أمي دكوري مي سورة بيجوتون أقول من نميرة واك دكان نمالي وينكم إهنا مس إبركان أستوغ أقول من نكا وغوتنن එහෙම වීම කොම්මස් වරක ඔගොම වාක දක්කා දාප දෙති මිනිට තරේග නිම්මාලන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ සූරතුග අංගවාෆවා එංගුම් තකු තරේග මිස්කිත බිනාකොන් අදේ මිස්කිතක වදේ උළුමුග මුෂ්රිකුන් දුර්හෙලි කුර්ම අංගවාෆ මා කාන ලිල් මුෂ්රිකීන යඅමුරු මසාජිද අල්ලාහි ශාහිදීන අලා අන්ෆුසිහිම් බිල් කුෆර් එබෑමියුගේ නෆ්සතෝගේ මච්චා كفر صافك فنن هوري غوتوغا كافرون غوتوغا واكما وانما ابامي هنا ويكم نون الله سبحانه وتعالى گيكورتا بنا كرمك انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله مسكت بنا كرون اتنتن كنكم بلهتون حقوگم وني الله إيمان بيد آخرت دوان إيمان بيد نماذ قائم كل زكاة دي الله نوعين فراتك بروتي نوع أولي مؤمن تكون نش رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مشركونا دمدوغا كورا منديا بحثوغا تريغا إبامهم بنا مندي تيما منكي مي گفلوغا بلهتون ترين حج ورنا فندي كاندي إبامهم كان بلهتا إبامهنا මෙහුමානුදාරී අදා කරා මිහුන්නේ ගෙෆුළුගේ තලුදඬි වෙස් වනි තිමම්මෙන්ගේ අතුගේ ඒ දවයන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ සූරතුගා ජවාබ දෙවවාෆවේ මේ ගොම්මෙන් විස්නන් ජේකම් දුනිය මතීගා බයකු කුරා මසක්කතක බලාෆියා හවාලු හුන්න කමක බලාෆියා කඅබතුල්ලාහි ගෙෆුලන් ඛිදුම කුරුමවුරේ ශරෆ් වෙරි කමෙන් නොන්න ගෙෆුළුගේ තලුදඬි ගෙෆුල ziyaare කුරා මිහුන්න මෙහමානුදාරි අදා කුරුන් එබෑමුන කාන්දිනුම් බොන්දිනුම් එබෑමුගේ මගුත ෆහි කොද්දිනුම් එබෑමුන ඛිදුම කුරු එන්නමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ ආයතුගා වරුගදා තෆ්සීලි වකි කුරවුමෙන් බයන් කුරවන් අජල්තුම් සිකායතල් හාජ් වඉමාරතල් මස්ජිදල් හරාම් කමන් ආමන බිල්ලාහි වල් යෞමිල් ආඛිර වජාහද ෆී සබීලිල්ලාහ් තියබෑමිහුන් ti hadani hajjuwarenna fendi ule mihunna adi masjid haram balahatta etam bina kon ule mihunna allah sha qiyamet duan imam ve allah gamoga jihad kura mihun mi enghama wegemwa bayge gotuga hiye balla wegeto mu'minaku imam vumako fude enage sharafaka ehen muriha emmen navur mati sharafek gotuga ena ada kurani komme wazifa ekkam wes ena kurani komme masakkat ekkam gaves enage duty ke kobakam wes එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කරමන් ලා යස්තවූන ඉන්දල්ලාහ් අල්ලාහ් ගොඩතුගා කිතෙම්මෙ මති මන්සිබෙග්ගා කිතෙ මති මකාමෙග එයි හජ්ජන් අන්න මීහුන්න ෆෙන්දි කාන්දි බලහට්ටා බෑමිහුන්න ඛිදමත් කුරුමා ගෙෆුළු හරම් ෆුළු බෙලෙහෙට්ටුම් ෆදා කමෙක් කුරා මීහෙක්කමුගා වියස් එෆද ෆරාතක වුර අල්ලාහ් ගොඩතුගා ඒලාහෂා ආඛිරත් දුවන් ඊමාන් වෙගෙම්වා මීහාගේ මෑක්කම මතියරිකන් බොඩු වෙගෙම්වා awa miha hisab mire madusa inshallah anna haftaga agon men hama angar dogare mogon namada fawga mi suratu ge baki baya begotun agon men waka dakkadani inshallah du'a ka allah subhanahu wa ta'ala agon menni kirit qur'anu ge muriti ayat tawge mativeri engeuntan deneganna ila subhanahu wa ta'ala ge mi hidayatu ge kalam funun tedmagu libi إفتن عمل قرابيكم قال لهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.